Makan lagi. Oi, strike, oi, 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 strike mas bro. Oi, oi, oi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan subscriberku semua dan juga kepada kawan-kawan yang baru saja bergabung di mana saja berada. Bertemu lagi bersama kami di Penggila Mancang, channelnya Urang Awak. Sore hari ini saya mancing santai di pinggiran sungai sambil menikmati suasana di kampung halaman mas bro. Mancing dengan teknik pelampung dan umpan cacing. Bagaimana keseruannya? Simak terus mas bro. Oke mas bro, saya menggunakan umpan cacing, umpan andalan, hemat biaya mas bro, sambil menikmati sore. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spot saya sungai mas bro. Di sini ikannya ada baung, ada nila, ikan mas, banyak mas bro. Cuman kita kalau air seperti ini biasanya yang makan sejenis ikan tilan dan ikan nilem mas bro. Makan mas bro. Oi, strike mas bro. Strike, oi, 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 babon nih. Oi, besar nih mas bro. Oi, oi, besar nih mas bro. Oi, 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 besar mas bro. Babon mas bro. Oi, oi, monster mas bro, monster. Monster tilan mas bro. Aduh, moncel mas bro. Aduh. Aduh. Terlalu banyak gaya mas bro. Lepas lah babonnya, babon tilan. Gak rezeki mas bro. Pancing kita kecil mas bro, jadi gampang lepas. Lihat mata kail kita mas bro, lepasnya mas bro, udah babon. Mantap. Kita ganti dulu mas bro, mudah-mudahan masih mau makan ya. Nih kita ganti yang besar mas bro, supaya nggak moncel lagi mas bro. Tadi mata kailnya kecil mas bro, ternyata ikannya besar, yang babon yang makan mas bro.
Moncel, 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 moncel. Wih, tetep mas bro. Waduh, moncel. Waduh, moncel lagi. Masih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi. Oi, strik, oi, 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 strik mas bro. Oi, 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 gawat mas bro. Aduh, moncel lagi mas bro. Putus. Aduh, moncel lagi mas bro, mas bro. Moncel baru kualitas mas bro. Udah basah-basah mas bro. Aduh, babon. Putus mas bro, putus. Aduh, putus. Masih dimakan mas bro. Aduh, tuh nggak kena mas bro, masih mau makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nih mas bro. Aduh, ampala yang makan mas bro, alhamdulillah. Ampala kecil mas bro, barau nih, barau kecil mas bro. Aduh, kirain ikan yang tadi mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tilan mas bro, tilan. Ini mas bro, tilan.
Mas Bro, dapat tilan ini babon ini Mas Bro, tilannya nih. Lumayan Mas Bro. Dapat tilan. Puas lah kan tarikannya tuh Mas Bro. Aku kira apa tadi Mas Bro, nyatanya tilan Mas Bro. Mantap. Tilan Mas Bro. Di sini banyak tilan Mas Bro. Ini tilan namanya nih Mas Bro. Mantap. Lumayan babon nih Mas Bro untuk tilannya.